Yes mutayi wanje umurebo wa KR Media News Center webare kwano jeno miss not following amukutugwe tugwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kandi tunjena mpora na program yitu ya Street Jam taturi ya street tukishiteraho omusonga zitari zimwe kandi baturi omu baserebu na no kumanya ebimwe abintu nkoko kujibana bijena omiso na namakuru mingi nkoko tukwantu tugakuretera kandi tuka program zitu koko no following ntubana tusema monongo na kureri zuba nyine Celeb wa Mbarara njamure n'umuyebuza abo akandi ya zaha miso aga kamera kandi yakubena naona ajikwa survive microphone kukato nakumanya binji munonga izukangwe nyuma wao tukatu nawo X Raba material aruna gamba tukatena na made in Mbarara kandi zukangu omukorogo no ombantu bashatu baza wone bana arumu muri batanu nako nachisobora mazo yakoro amurebo wake eco kubanza cyabyona we bari munonge cinte cyo rikora ne chamani amazina ganje ndi Beyazini ZDJ Celeb wa Mbarara acho yesere Celeb wa Mbarara tinda cheyesere achikwa sere baro tinda cheyesere toko yeta chinto kwimuka yoke batiza makambatiza aha bori bakakubatsa eco tikweta gisa ku discussing omunonga Celeb wa Mbarara atitwaro asyo rukucereba rukucakana ningo rukwenda kucida utinga ebyo nebye ni sere mbona bakachoka kono no Beyazini ZDJ Celeb wa Mbarara bakachoka kono no kamanya kuruge 2018 nari batanto muri Mbarara tarucweke cinta kumanyasha nombishenje by'abantu turakigarukemo Beyazini ntora kumanya mu made in Mbarara muri abantu bangaye made in Mbarara eco kubanza cyabiyona made in Mbarara tukajeta made in Mbarara akuba takiciro muri abantu bangaye eco kubanza cyabiyona owaresire concept no Arbato DJ Arbato 43 goni DJ atwira buryo mwe namanya almost ondije ari mun MC Shukurani ni MC atwira ni bamwita bamwe bakaba bamwita roko MC akuba nakunda abana ba munonga ondije ari mun DJ Taine omuchamu ari mukansara Amoni 256 omuzibogo ari mu Beyazini ZDJ Celeb wa Mbarara abona abantu bangahe bana batano nyo mathematics manga bakishira torasho mirogita Arbato Shukurani Taine Beyazini kansara Amoni n'abantu bangahe batano otireho nabeshongoze ba mukaga na niwe wa mushanju buri media personality wena warizire buri muntu wena ari kwenda tugi abantu batana ba leaders gamba ka leaders n'abantu batanu batateza amacupa tonako ekijano cha made in Mbarara niki eco kubanza cyabyona kujeta made in Mbarara neco kuyamba na nokora platform ya Western Ugandan talents basically musicians for the start abo kutandika munonga nokora platform yachi ya beshongozi baburenje bwizoba eco kubanza cyabyona Arbata kabanza ya stama yareba abwenci hatarobare ri kubasa kusitama ekatera music yorunyankore shahina ekora Taine tuje mu music nimbi abantu bakujikunda niki ekindi media houses na platforms ziriho kwatira buri music oba nimbi oba ninunje wa playing cyeshongoro kibi anu ya media HKR okachehereza abantu nibakuja ngo Western Uganda tari muki music nunje kandi music nunje kozereke erimu twakora platform yo kuja ngo omwana yija nebereho buru rwo kubanza omwana yija kandi cinde cinkwenda mbanze nkiri yaringeho tikuja ngo made in Mbarara ne bara no ni concept y'abantu abinagambira ebara tejine mu mukono nyenchakare ne basa kurugaheza handi omwana yija arete music yekara ne byeshongori 10 ninga inetsia enetinga abirete tubyakire tweza kubyakira tubicencure are they sweet for the audience ne basa kuchikonsuminga kibonire church tabonira umwana tumugambire iroko gendo tereza hana kwarata kacere kwire ninga ececeshongoro shi wakosere Yesu wachitire mu sente zawe cyashohwire kuce obu cyashohwire titukuza kugira ngo kigarire konka nikibasobutanurira audience nikibasobutatambura noza kwikirize jorosi so tukuza gukora ki noza kwikiriza ferwe akubeceshongoro kikozire standard yacho tebonire for the people to consume so eco inekora neki nyenchakare kora garukeyo hakora noti eca kabiri ndijo objective yeji project omwana nakwija arima omwana karije yahikamu naza ku interactinga na basereba bamwe abatwire nareba ningashi basereba bamana ako mweshongozi nkamatenure
atwiriho hariho umwana yijoro mu music bwa Matenuri hari umwana yijoro mu music bwa Omega wacereba yahirwa kahiko made in Mbarara mushangaho baka interacting naza kumuhereza advice karahiko made in Mbarara kabugana muke yara kabugana mubeyazina kabugana mu kacece nako muhabura techesho ngoro cyawe cikoroti noti kurabo wacereba so yawe ndijo shonga yo ku uniting ati Western Ugandan artists ako bakabatine hantayo bakubasa kubuganira bakasocializing ecyakashatu ni opportunity yo creatingira abana awareness public kabamanya harimo abana bine music nunji harimo abana babe bariho ababuzira bamwe bakutekateka ngo bakafa wijo kahikaho okahikaho okaganira n'abantu ati twisha toyenjera makantu ko kugira ngo abarayika utufune babariho nki10 abija abana abeshongoza tuherezeho stage nk'abana nk'abashatu yaza stage akaperforming umwana omushija abantu bari mu bine sente abantu baturije ba complaining ano mu Western Uganda ngutariho investors bo kuto music abantu bari mu bine sente konkati bine ho kuzita so omwana yakaka performing aje bakakunda music yeyi nabasa kuba harimo umuntu ayine sente zakoreki azitemu so omwana ogo nawe afunereho chance afune manager wakireba so echo kubanza cyabyo no already twasisandisha tu omusandisha tu ezo harimo abana bashatu abafunere sponsorship za audios aro abana basatu tujana mu miss barakucu no manya which stand abamwe bakabata kugira ngo akafa made in Mbarara yo kubanza first day akija ya performinga yafuna sponsorship ya audios ibiri nakuzikora arif aromu young don bamwita Droopy akasponsoringa Brakchu ekitenje audios harono ndijo abanda ba Haze nabo bakaraganisa kujece bamukorera karayeze kora audios Brakchu hariho abana abi instrumento aro mwana ni bamwita Kuriti instrumento akaraganisa kumukorera audio wenyini wacereba so ati kuri no jango eje project terigere eje shaha Brakchu akabire yagarucere kugambwaho ejo project tugirengu ekitwenda kumanya numufuna musente niga Justin mukikora aho kuba ari yo omuntu omwe Ekyarikumanyisa no manya Ekyarikumanyisa no anakora ki Ekyarikumanyisa mwese mutokumanya Ekyarikumanyisa nakora ki nakora ki kandi jango wajangu Celeb wambara no mwesongozi kana MC no manya ngatokumanya wajangu no mwesongozi akeshongora cyeshongoro ki nebe songoro bingi kiha gamba ho ni bingi munonga echo kimanya ngo akeshongora besongana MC ecyeshongoro nco nakumanya nyoni mpurangu n'umweshongozi taro cyeshongoro cye kikumanywa yamare myaka enga Ekyarikumanyisa no gamaza mataro cyesongo kikumanya tikiru uzobuze kansara kandi mubuze kansara mo nikata kukimanya akari dansa we oho wabari dansa wo kansara mo kandi hati kansara amoni kunachiza Ekyarikumanyisa ekizibuniki ekyo twachirwa Ekyarikumanyisa jireyo yagira ngo kimwe n'okwana mukora n'ekintu kimwe ekimwe n'okwana mukora n'ekintu kimwe nokorangu mwabasa kubana n'umusasura abana abareke gwana batambura ninga sukuteka mu transport ya Rugantunga muyiza kunuya kuteka mu nankeje transport mugira kasaza kumwabayiriza akwana nana bakura echo kubanza cyabyo na KR kambanze ngambira mazima Ekyarikumanyisa takubiye nagamba na made in Mbarara akuba wenka ni mbasa kuja ni tried failed upcoming yamare myaka 20 ari Mbarara ajo ininjere music kigaruke najante Ekyarikumanyisa kansara amona muhira kazina karunji upcoming regende nabwe akakazina akozira kazina karunji ni failed rekangabe tinkumanya kube byayine tinkubimanye ni manya ko muntu kukuna kumuvugana omuntu ni tried failed faded upcoming wanyisempare za faded zo bintu zwara faded tyarone ati bakubuze cyeshongoro kimwe cya Ekyarikumanyisa ka Kugamba Ekyarikumanyisa material barekere Ekyarikumanyisa ho kenyina kanjangu nyowo mwana muto nibwe nyijira tine cinkumanyisa arobwa jangu takobasa kora nakana kijere nyomwazi wacereba akana kijere nyomwazi nikamusinga influence mu music ya Western Uganda Ekyarikumanyisa koze cyesongorana Zara Toto no mazara Toto wa NBS Zara Toto ni mmanya ecyeshongoro echo ni ki kiriyo ni kiha customer abucheza kurenza kusora ni kiha kiriyo mu production kiriyo mu project ni kiha buriza akata yamare myaka eri kurenga 10 ari Mbarara no mweshongozi
taro cheshongoro cye no bwo kora ba street tukabuza abantigana wabuzo mbantigana oti ex Raba no manya cheshongoro cye cyo kumaniki abantigana tari munogo uri kubasa kugambira cheshongoro ex Raba material nakora cyo mu industry ex Raba material ati nana MC senior wankai na MC Trio jeno miso tuyene Celeb wa Mbarara turi ya rutaro rwa made in Mbarara ex Raba naenda ngo abantu abesonguza babasasore sente kokogo nagira ngo tubasoko n'abasasore aba promoting music yabo borekere tinkagize tubashemerera ko bane bashashurwa eco kubanza abeshongozi ba Western Uganda atinka ex Raba emyaka 15 no kurenga me yamazero muri Mbarara hino borekere hino muri mogwa gwarakozere guriho rusiti gwe mitwaro 20 tukushima ko atini promote guru so ntimanyisa ki eco ntimanyisa ngo abantu audience tekuvaruinga ki abeshongozi bitu akubati bine a platform yo kubareberaho so abana abo kuba kwija twabahereza audience yabamanya nibaza kutandika kushoshurwa sente akubanka omweshongozi nka ex Raba owamara emyaka 15 ryo mu industry takubere na kitambuze bigere wachereba kuri no mweshongozi ari kumanywa ari kora sente je shaka abe nakorera obukade bushatu nawe jango amazina gabesongozo mu Western Uganda tukaragagamba ko kandi binja bakutambuze bigere kashi ni batambuze bigere akubate bakushashurwa sente ni ba performing njere mitwari 10 mitwari 2 eji ni vari made in Mbarara ne cyo munonga made in Mbarara already it is a topic buri mweshongozo ijo tukatujya omu festival city festival tipo uru ya Kugamba this is a nice idea tipo uru nakorera over 1.5 so ntimensa abantu abakorera sente bone bamanyo mugasho gwaci already team ye yachereyo tipo uru yezera ku performing wao not yet performing na kujanti project stage omuramwa gwa made in Mbarara tikujangu natural jero you must perform performing bone bana baronda uchi tikujangu natural jero to perform ekintoto tukashitaho kujangu tuhereze platform tuhereza hija bashongozi 15 mu night bakaba baruha ntubasa kureba abashongozi nkabashatu bana 5 bacamureho wachireba kunkati kujangu ni show it is not a show bueno turiyo no kumarira nugira ngo ex Raba yagambe cyo kugira ngo mugira ngo akira kantu kace kumaso kwa mu kwatura abesongoza ababiza ninga ka transport akayice ninga kateshira kakuruga nataka ngokure ko kubigamba ninjya ngo kagire basho apa nateka kugira ngo nibabereza sente no hori kuzita we nateka ngo no hori kuzita mukamwebara na omukutandikana kugira project ejer mukamwebara yo mani ko waje mutishire mukoko ko kigamba tikiri kigambo cyanje hati manyeti zibucayine tinku mubakashome bikwingana ki wazagambe kintu oshire kora research nyonka banza kura ex Raba rigamba made in Mbarara mu Kiga TV he's a brother in business nyundi wankore made or we do the same almost na mureba mu Kiga TV nabanza nayebuza mu Kiga TV I respect him no muntu ari kuma Ekyarikumanyisa nayebuza yagenda yakwata umuntu yatera project yabandi negative zonka tiyagaruka koronda ki kiriyaringa eyeju ninga kubuza abantu abarwe mu kinteki abwenci batakwereza abana sente tiyabanza akora research ex Raba wakakora research yashanga ngo batushashura uri kwa Kugamba abwenci nagamba na ex Raba bane bisanguzo no reba Raba techisanguzo so ataba abantu twantugeza okombeka hakijabe bane bisanguzo amazina gonkani gita abantu hati wimukokeyeta Raba techisanguzo njumasa ngo we naenda gumena asangura aga ex Raba ahiyafunire prince Emma Waroyo kuri yarabiro konkani nja Emma Waroyo na muretera nka project abo kuja net sanguzo agaruka ni wahandikira comment hari akajango kazumana na prince Emma no arete screenshot nakugireta kasaro na areba ex Raba material Emma Waroyo ni mu respecting kandi ni mangu no mushija murunji wovunanize konka nabasa kugeza ukombeka ex Raba wogo tisanguza garuka byesangurire wachereba ate tisanguzo turiyo twendera tumanye ogo musa tugambira we nkomo ombantu abatandikira wejo made in Mbarara omuntu mweru yayone wano echo kubanza tabyona sente nizija kuzama kigendera cyayone ekigendera wachirikiti norabashija batandikira project nka Alex Manja kutandika comedy store ito tukaganira nawo kajataka nkareta ID nafuna abana bitu atandika nabo
wakireba right now idea jeri mune tushashura n'abana abo nabandi nibaryamo hakuba hatejesha umuntu buri mweshongozo uri kuza comedy store na yaza kuperforminga stage ejo na shashurwa kunko mukubanza bakaba batakuzaho eki bakoze bakagitandika yaba boat taro cinte kutandika kiri mu senti wakireba ubwiro bwinji rero hati nkitu tukora mu government ona Celeb wambara sote kandi nyinji zo kwasere inzi kwasero muri ki Ankore media neyo ne yawe yege yanje nkagitandika ryari niyo kubimanya inzi kwasere mu njero noreba ho burango bungaye Ankore media izo kaboine na nkogum oriyo mu MK baramu ko ine baramu izo kaboine na nkogoria izo kabo abesonguzo bana babanza bano na Ankore media bona no babandizaho hati norece kiwagamba no kuja nkatandikire nyuma ntine neti nitiriza nakora nababire nibanyitiririzamo but right now Ankore media iri munegaruza ecabaganda bakweta ngweze wa umuzigo ni gukora ki ni gutandikire garuka konkani struggle so made in Mbarara sha tiri musente but it is an idea eyo muntu wena ori kuendeza industry ya Western Uganda ashikire kwejumbiramo omweshongozo twira hansi naza kumanya omweshongozo birata kumanyana nibakumanya kandi kindi sente niziza kuzama tarimo kwakurizo bona obukwakurizo buha ngo haza kureta cyesonguro cyaho mazo tarimo kwakurizo naka omwesho ebe bitwira ama radio na nachi nico tuterire hweje eco kubanza cyaje nyendo banzorebera aribato nakora radio station nakora cruise shukura nakora TV Beazini Celeb wambara ninkora Ankore media kansara amone ni Western UG nyendo banzorebera cinteco reba orebo ekituru muntu bara ni wekera kandi nabwe project agent twetaga media personalities kweyongeramo kugira ngo twatanise pushing brand zitu omweshonguzi yanakora miliyoni 3 ke ara yakubuga natakubura kuhereza emitware 5 konke cikutuma nitujangwa abeshonguzi bitu tibakutema takwana na data tibinemu tibakora ako omweshonguzi takweshongore emitware 10 ayineka ayinesimu ayine biru zo kushashura akagaruka kakubuga nakakomutwaro agukwagwine ukora uyine cyesongoro ninga just no nyumira ya music akwanira no faye mononga kugira ngo promoting abana izobero ri account down nindabura kimo cyo nono kikora urayesongwira okweshongora nyongo music kandi inkijo muri Mbarara no kuruga hanso mute ekiroto cyanje reka maze ngambira abantu bona ekiroto cyanje no kugera impact industry ya Western Uganda echakandi tinka jijizire ariga na tinka chizeho 20% yechiroto cyanje watireba ntiri muninkora kandi ninshaba abantu bengere kunyitiriza munanya bongere nakushaba ntinyambake ara do it for me nyenchakare twena tugere nyenchakara abana barije nabarazarwe bagere ngo at least generation yake ara generation ya Celeb wambarara hine cha kozirweho muri Western Uganda ni music wale munonga amukuru Beazini Celeb wambarara no twatuno na kurerizo uzatagaruka kurete nyenda kureta yu Raba na niwe mbateka antebe murundo Raba tinkwetaga nitubasa kombe kari kusangura icyo cyikiriza kine shonga konka abanza yeterezo abanza mugambire abanza gambire Raba wakunyeta nawe abanza zo mwirwaro afune embazi yo mutwe ajarije wacenga kugira ngo ya na reasoning na nebigambe byarashohoze bibe byino muramo tingo nota onta pano na numuntu ari kuzagamba ibinte bitakucengo tuombeke ari kusangura kandi izine ryo ningari hindure ikigambo kiri cyanje cyo umurebo wa Kera Media News Center nigira ngo tuzakorenga waha kandi program cyonzo ngero miso nasigara ndrama yuji